Hello gagayam na imbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan tiintay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ilyang. Dirman ang biyanang. Agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas lastog wenno palpalang guadming agasawa. At daurnong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ije bangko? Tay na, Rosito. Di namag mo man di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrap di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mulaan mo Makapadana ka talaga. Ijak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil abalay. Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung nga ron ti dakil abalay bakay. Basik kendaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na dito'y balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw ray. Tapno data ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata, tadakkel ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan, ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga, enjoyin ta ti urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong tatay jay. Iti saan tapay ang nagretiro iti trabaho ta? Sa nainayon pa itay intida kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na jay. Awan problema, kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot. Planuan tanti panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di ta abay na. Anya? Ananwan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananwan nyo ay atidak kalabalay, kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may, isuti aramidon may, kat awan makalapad kada ka may, kwartami mo ti aramaton may, iso nga awan, ti sino man na makibiyang iti panggading may. Ha? Huwag ka raon, nagbanog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na jay? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukatan, jabangkaw. Intangarulan. Agora ka. Ah, Apay adag basit tabag mo ngay.
Umanay nga ron dita, ti iruwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya, agar aramid ka ba bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na kwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lagagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So, masapaw, ngagbalintamot, wais, lakay, malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontraan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdariyaw kabagays. Ay ka balay kabagays. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya? Kaya't mimot apadasan ti balay ti dakkel. Habang sibibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya mitay dakkel a balay kabagays. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagays. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya! May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagays. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagami ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga ta ti kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalin. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal.
Ano siya, kuray itlog ngay naldaw, awan problema. Si kamula tinapilay iti masida. Saan itan? Dati paggastusan ta. Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakal. Lakay, nakagawa kaon. Mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di pala ngayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti panangantay ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayam nga raw, da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikatikin na palanggwad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa anak katimawi di tikas dyan nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin tikas dyan. Ngamti ibisyo dati kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti mo ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungun ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa'y daw. Ado pa'y ti paggastusan ni ti may patpatak. Darabalay ta. Agi na natawan pa'y bakal. Nabandugak. Nagtugaw ta pa'y lang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adu pa'y tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnungtan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karipintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas na ijay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka.
Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibagata akas, amen. Kay, nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistahan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yo, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mo nga rudakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Wa magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kaapay magmagna kayo ngay. Aglugan kayo ah. Sanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulak nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubida na. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti tao, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanay, naibusin ti urnong ta. Magsapol akman na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sana balay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. Wen mo kidi ah. Nalang araw, aglun ka manan. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sitaw. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro dahan nagiti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala nagiti. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay ka, utangin tamadin Dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaman kantaw no kasapulak ti kadua.
Kabailan mi paimot nga agasawa tayo trabaho, ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak pa'y mo't. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito silid na! Abay aya! Ayan mo aya, mate! Adak dito yung first floor! Umay ka ba tatay paramin kuking ka? May nay na! Sikati na kasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Pero saan? Daisan! Masado takla nga bumaba! Dayang, makabanlog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tika, alam ti may sa kudsun ni Jai. Kun taypungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hek, bandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay, una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahid. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Wan na nakaw. Hangam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw na nakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi iti agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera nakaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga min ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunakit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw.
Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matla na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat ta asawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilen ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, Ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.